Miss Rwanda 2022 ibintu nibisanzwe guys, birarenze. Miliyoni 2,400,000 zamaze gutangwa muri irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2022. Uyu munsi ntabwo ndaza gutinda amwe minota nk'itatu cyangwa 5 tuvuge kuri uyu mukobwa amaze kwegukana miliyoni 2,400,000. Tayali sheke yayishyikiriye. Nk'ibisanzwe abakobwa 19 bari muri bootcamp bakora siporo, bagasohoka, bagasura ahantu henshi hatandukanye, bakabyina kabisa man. Babayeho nk'abamikazi pe. Reka twibande muri siporo rero uyu munsi, ubundi tugaruke mbabwira umukobwa amaze guherezwa sheki ya miliyoni 2,400,000. Amazing, what happened? Aba miss bakora siporo harimo basket, kwiruka, pompage, stretching n'izindi. Nyuma y'izo siporo bakoze, bibutsa ko banasuwe na wa mudamu bita Mukansanga Salima wasimfuye igikombe cya Afrika. Abakobwa benshi, abari n'abategarugori ubu ngubu abenshi ni role model wabo. Nyuma y'izo siporo rero no mu ubwo buzima bwiza babayeho, hatowe umukobwa wahize abandi muri siporo, ahabwa akayabo k'amafaranga miliyoni 2,400,000. Guys, tekereza gukora siporo wangiza ugahembwa ayo mafaranga. Man, biratangaje kweli. Ibi bintu biri kuba muri iyi Miss Rwanda 2022 ntabwo byigeze bibaho mu zindi Miss zatambutse. Iyi Miss Rwanda iratangaje man, irimo amafaranga. Tekereza gukora siporo bakaguha miliyoni 2,400,000. Umva, umwaka utaha Miss Rwanda 2023 tuzabona Miss izaba ihambaye. Umukobwa uzajya utwara Miss Rwanda 2023 ndetse n'izindi zizakurikira azaba ari achievement ikomeye yagize mu buzima bwe, azagenderaho imyaka myinshi. N'abatendeye rero, reka mbabwire umukobwa wahize abandi muri siporo agahita ashyikirizwa sheke ye ya miliyoni 2,400,000. Miss Rwanda 2022 wahize abandi muri siporo, Uwimana Marlene, congratulations to you. Irire ku mafaranga mwana mutoya, achievement ikomeye ugize mu buzima bwawe. Aya ni amafaranga atari make yahindura ubuzima bw'abantu benshi. Kongs Uwimana Marlene niyo utatwara Miss Rwanda, ariko tayari nyine ayawe nawe uyakuyemo. Gusa ikintu twavuga nuko iyi Miss Rwanda y'uyu mwaka harimo ikintu bisi faranga, harimo ubwatsi bw'amafaranga, kuko abakobwa babayeho neza bitandukanye n'izindi Miss Rwanda zose zatambutse. Kwa gatatu leta tariki 19 z'ukwa gatatu 2022 iri rushanwa rizasozwa. Tumenye umukobwa uzegukana ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2022. Ahangaha bizaba ari umuriro, abo bita baruzindana Keria, Banshuti Divine Muheto, bazaba basa nk'abamarayika kuri uwo munsi. Tumenye umukobwa uzegukana ikamba rya Miss Rwanda 2022. Andi makuru rero kuri Miss Rwanda ni hano n'ahandi wayasanga. Kanda subscribe, ukore kunzogera, like, share na comment, ubundi ibindi biganiro nakagaruka. Ciao ciao, ndi Seibi.